با افتخار سیسالاگی استقلالی давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи минтақаҳои мамлакат корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза пайдо намуда симои зоҳирии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба куллӣ тағйир меёбад. дар доираи корҳои ободонӣ ҳазорҳо иншооти таъиноташон гуногун сохтаву мавриди истифода қарор гирифтанд ва бо ҳамин васила шароити зиндагии сокинон беҳтар мегардад. ҳамкорони мо доир ба ин мавзӯъ аз ноҳияи 5 вилояти Хатлон гузориш омода карданд. дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 5 вилояти Хатлон нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қомат афрохта истодааст. масоҳати умумии майдони нишони давлатӣ 600 метри мураббаъ бода, он бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз ҷониби сохтмончиёни ботаҷриба бо тарҳи ҷадид аз рӯи меъмории миллӣ омехта бо замони муосир ва бо истифода аз масолаи баландсифати сохтмонӣ ҷараёни тоза дорад. атрофи нишони давлатӣ сафолакпошу гулкорӣ гардида, дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шиноида шудаву нишастгоҳҳои замонавӣ насб хоҳад гардид. ҳамчунин дар ин мавзеъ як фаввораи зебо бо тарҳи миллӣ бунёд гардида истодааст ки дар рӯзҳои наздик сохтмони он ба итмом расонида мешавад. ҳамзамон дар пушти бинои мақомоти иҷроия ки дар он ҷо боғи фарҳангӣ фароғатӣ мавқеъ гирифтааст, майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, дар он барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон шароити мусоид фароҳам мегардад. масоҳати умумии майдони парчам 3 гектар бода, он аз ҷониби соҳибкорони ватандӯси ноҳия бо ҷалби мутахассисони ватанӣ ва бо тарҳи муосир бунёд ёфта истодааст. роҳравҳои майдони парчами давлатӣ сафолакпӯш карда шуда, дар он чароғҳои равшанидиҳанда насб гардиданд ки барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон ва сайёҳон шароити мусоид фароҳам хоҳад гардид. طبق نقشه چرابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بخشیده بر سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در ناحیه 5 210 عدد انشاءات و نقشه گرفته شده بود که تا امروز 213 عدد انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شدند که 101.4% نقشه را در بر میگیرد. بلندی نشان دولتی 20 متر با فراگیری نشان خودش قریب 2.5 متر می باشد. کارهای ساختمانی در میدان پرچم با مرام ادامه دارد که بلندی پرچم قریب 40 متر را تشکیل داده و پهنایی پرچم 7/14 می باشد که این زمان کارهای قریب 15-20 نفر مشغول کار می باشند. ҳамчунин дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи 5 бо ташаббуси соҳибкорону шахсони саховатпешаи ноҳия аз ҷониби сохтмончиёни маҳаллӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи муосир аз навсозӣ гардида истодааст. бино аз 2 ошиёна иборат бода, дар он утоқҳои барҳавои замонавӣ ҷой дода шудааст. аз ҷумла 5 утоқи корӣ ва як маҷлисгоҳ бо назардошти тамоми имконот барои кормандони кумитаи иҷроияи ҳизб таъмин карда хоҳад шуд. ба гуфти масъулин гирду атрофи бино бо дарахтони сояафкану гулҳои мавсимӣ оро ёфта, тамоми роҳраву гузаргоҳҳои он сафолакпӯш ва чароғон карда мешавад. маблағи умумӣ ки барои ҳамин бино аз ҳисоби соҳибкорон ҷудо карда шудааст 280 ҳазор сомон ташкил медиҳад. дар айни ҳол 10 нафар дар бино кор карда истодааст. ҳамаш мутахассисони ҳамин маҳаллиянд ки ҳамин ай маҳал баромадаги инҷо кор карданд. боиси қайд аст ки сол то сол теъдоди аҳолии ноҳияи 5 афзоиш ёфта, талабот ба хонаҳои истиқоматӣ бештар мегардад. аз ин лиҳоз зарурати вусъат додани тадбирҳои бунёдкорӣ баҳри фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинон ба миён омад. ба ин хотир дар кӯчаи марказии ноҳия аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Саидаҳмад Мараҷабов сохтмони бинои истиқоматии бисёрошиёна ҷараён дорад. корҳои сохтмонии ин бинои истиқоматӣ аввали соли 2020 оғоз гардидааст. лоиҳаи иншооти мазкур аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҳулбуки ноҳияи восеи тағризӣ гардида дар масоҳати 19 садяк замин ҷойгир мебошад. طبق اطلاع مسئولین در آشیانه یکم بینو مرکز خدمترسانی زمانوی نیز به راه مانده می شود. در آشیانه یکم مرکز سودا و خدمترسانی تخانه‌اش هم اگر ما به حساب گیریم قریب 15-20 نفر با جای کاری تامین میشه. در آشیانه ششم بینو بگیم یک یعنی پنت‌هاوس ساخته شده است که یک به طلبات زمانوی امروزه که در حدود ناحیه یکمین خانه استقامتی بلندوشانه می باشد که به حسن ناحیه هم یک زیبایی تازه فرا گرفته است که امروز در نقشه است که باز همه خیلی خانه های استقامتی بلندوشانه باز یک دو سه دیگه قطعی صاحبکاران قطعی مصلحت شدگی است.
عین زمان در انشاءات مذکور کارهای رنگ‌وبارکنی و گذراندن نقل‌های برقی داخل بنا ادامه داشته با مقصد هرچه زودتر و با صفت بلند ساخته به استفاده سپردن بنای ذکر شده زیاده از 10 نفر ساختمانچیان محلی به کار جلب گشتند. مورد ذکر است که در روند کارهای آبادانی و بنیادکاری در ناحیه 5 دیگرگونی‌های کلی به چشم رسیده. در برابر آباد و زیباتر گشتن مرکز ناحیه در همه جماعت‌های شهرک و دهات نیز مرحله به مرحله اینفراساختار ضروری فراهم گشته ایستاده است. ҳамасола санаи 26 октябр дар ҷумҳурӣ ҳамчун рӯзи касбии кормандони мақомоти судӣ қайд карда мешавад. Ба ин муносибат дар шаҳри Исфараи вилояти Суғ чорабинии тантанавӣ баргузор гардида, дар он доир ба дастовардҳои ин шохаи ҳокимияти давлатӣ маърузаҳо қироат карда шуд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ҳокимияти судӣ яке аз шохаҳои ҳокимияти давлатӣ буда ҳар сол 26 октябр бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи касбии кормандони суд таҷлил карда мешавад. ҳокимият ки ба се шоха қонунгузор, иҷроия ва судӣ тааллуқ дорад, яке аз нишонаҳои асосии давлати демократию ҳуқуқбунёд мебошад ки таҷассумгарии пешравии давлатдории тоҷикон аст. таърихи ташаккули системаи судии ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад ки тӯли зиёда аз 90 соли сипаришуда бо дигар шудани сохти давлатдорӣ аввал дар шароити ҷомеаи социалистӣ ва баъдан дар давлати соҳиби истиқлол демократию ҳуқуқбунёд ҳокимияти судӣ давраҳои ниҳоят ҳассосро аз сар гузаронидааст. мавриди зикр аст ки дар 9 моҳи соли 2021 фаъолияти корӣ аз ҷониби судяҳои суди шаҳри Исфара ҳамагӣ 198 адад парвандаи ҷиноятӣ, 265 адад парвандаи гражданӣ, 906 адад парвандаи оилавӣ, 1012 адад парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, 31 адад пешниҳодҳо ва 110 адад дархостҳо баррасӣ карда шуданд ки ҷамъи умумии парвандаҳои баррасишуда 2521 ададро ташкил дода, назар ба ҳамин давраи соли гузашта 297 адад зиёд мебошад. ҳамчунин аз ҷониби судяҳо дар ҳамин давра мунтазам корҳои тарғиботию ташвиқотӣ баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва дигар масъалаҳои мубрими рӯз гузаронида шуданд. ҳокимияти судӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонунияту адолатро ҳифз намуда, адолати иҷтимоиро таъмин менамояд. мақоми ҳокимияти судӣ дар ҷомеа ва ба сатҳи байналмилалӣ баровардани он то имрӯз корҳои назаррас ба иҷро расонда шуда истодааст. мо кормандони ҳокимияти судӣ аз ин дастгириҳо ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбаланд гардида баҳри таъмин намудани адолати иҷтимоӣ, қонуният ва ҳифз намудани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд тамоми сеи кӯшиши худро равона менамоем. айни ҳол дар низоми судии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 100 нафар судяҳо аз ҳисоби занон кору фаъолият бурда истоданд ки маҳз ҳолати мазкур бо шарофати истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. инчунин дар шаҳру деҳоти Исфара 173 адад мулоқоту вохӯриҳо бо мардум гузаронида шудааст. ба муносибати рӯзи кормандони суд дар суди шаҳри Исфара ҷамъомад баргузор гардид. дар ҷамъомади тантанавӣ раиси суди шаҳри Исфара собиқадон ва кормандони судро бо ин ҷашн табрик гуфта, сипас дар вазъияти тантанавӣ фаъолон ва собиқадорони соҳаро бо сипоснома ва ифтихорномаҳо сарфароз намуданд. тағйирёбии иқлими сайёра ба иваз шудани боду ҳаво ва гармию сардии зиёд оварда расонидааст. хусусан дар фасли сармо соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишварҳои ҷаҳон ба мушкилӣ мувоҷеҳ мегарданд. аз ин рӯ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон барои бемушкилӣ паси сар намудани тирамоҳи зимистони солҳои 2021-2022 чораҳо андешида шуда маводи сӯхту хӯрокворӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ захира карда мешавад. ҳамкоронамон ин мавзӯъро аз ноҳияи Муминобод идома медиҳанд. дар ноҳияи Муминобод низ ташкилоту корхона ва хоҷагиҳо барои бемушкилӣ паси сар намудани фасли сармо омодагӣ гирифтанд. дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия 169 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта мебошад. кормандони муассиса аллакай маводи зидди лағжиш, ҳезуму сӯзишворӣ, маводи хӯрока ва қисмҳои эҳтиётии нақлиёти роҳсозиро захира карданд. инчунин дар муассиса ҷои истироҳати коргарон ва ҳаммом аз таъмир бароварда шудааст.
مؤسسه فعالیت خود را در اساس نقشه و چاره‌بینی‌های وزارت نقلیات و نقشه و چاره‌بینی‌های مؤسسه دولتی اداره خوجگی راههای اتومبیلگردی منطقه کلوب و نقشه و چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مومن‌آباد به راه مانده با مقصد حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات در فصل زمستان سال‌های 2021-22 کارهای نظارتی را به انجام رسانید. از جمله 401 متر کوبی مصالح ضد لغزش در انبار مؤسسه چخیل که شما شاهد حال هستید عین حال ذخیره کرده شده است و 6 عدد تکنیک‌های راهنگاهداری با مقصد تامین حرکت آماده کار قرار داده شدند و 2 حجره برای استراحت کارگران شیشه‌بندی و مورد استفاده قرار داده شده است. اینچنین 8 متر کوبی هیزم و 1600 لیتر مواد سوخت در انبار مؤسسه عین حال ذخیره کرده شدند. در خوجگی دهقانی اومجان که سمت فعالیتش اساساً چاروداری میباشد، چاروای خوشذات کلان شاخدار و مال میده تربیه کرده می شود. در این خوجگی سرشمار چاروا سال به سال افزایش یافته. دیگر خوجگی ها را نیز با چاروای خوشذات تامین می نمایند. از بس که 2 سال قبل در فصل تیرما و زمستان از نورسایی خوراک چاروا تنقیصی کشیده بودند، امسال کوشش کردند تا 2 برابر زیاد خوراک درشت چاروا و کنسنتراتی ذخیره نمایند. در خوجگی 70 سر حیوان کلان شاخدار، 800 سر مول میده برای زمستانگذرانی 5000 پرس جمع آوردیم. 40 تن خوراک کنسنتراتی باور داریم که زمستان رو به مشکلی پس سر میکنیم. بنابر اطلاع مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مومن‌آباد برای آمادگی به تیرما و زمستان سالهای 2021-2022 کمیسیه تشکیل کرده شده است که از رفت کارهای آمادگی در همه تشکیلات و مؤسسه ها نظارت میبرد. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه مومن‌آباد برای برنامه نوید. ташкилоту муассисаҳои ноҳияҳои минтақаи рашт низ ба мавсими сардиҳо омодагии ҳамаҷониба диданд. бо таваҷҷӯҳ ба иқлими нисбатан сарди ин минтақа ҳамасола дар ҳамаи ноҳияҳои водӣ ба зимистон омодагии ҷиддӣ мебинанд. аз ҷумла токунун муассисаҳои иҷтимоии ноҳияи рашт ба мавсим пурра омода ва аллакай дар баъзе муассисаҳо зимистонгузаронӣ оғоз шудааст. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. در ناحیه رشت بهر اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان باید به سر وقت آمدن ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه زمستان سالهای 2021-2022 تدبیرهای ضروری راه‌اندازی می‌گردند. امروز در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه در اساس نقشه چاره‌بینی‌ها آید به دوره زمستان‌گذرانی تمام کارهای ضروری به انجام رسانیده شدند. مؤسسه‌های تعلیمی با انگشت و هیزم تامین بوده، شیشه‌بندی تیریزه‌ها پورا به انجام رسانیده شدند. در فصل سرما برای گرم نگاه داشتن صنفخانه‌ها بسیاری مکتب‌های ناحیه از سیستم گرمایدهی بوقی استفاده می‌نمایند. مؤسسه ما برای رفتی آمادگی با فصل تیرما و زمستان سال 2021-2022 آماده است. البته ما انگشتنگی که مقدار لازمی 23 تن گرفتیم، 5 کوب هیزم البته تیار کرده. رفتی آمادگی ما با آماده بودن فصل زمستان بسیار در حالت خوب قرار است. 30 تا تشکیل کرده شده است. هر روزه نظارت می‌کنیم. خبرهای بوغی که اصلا که مؤسسه ما با بوغی گرم کرده میشد در حالت خوب قرار دارن. البته ما 2 مرتبه از سنجش گذراندیم. ما آماده هستیم با فصل تیرما زمستان امسال. آمادگی‌ها با دوره زمستانگذرانی اینچنین در بیمارخانه مرکزی ناحیه نیز خوب به راه مانده شده. همه اتاق‌های بیماران با پیچکه و گرمایدهی تامین می‌باشند. بیمارخانه با خط تازه برق پیوست بوده با فصل سرما آماده می‌باشد. شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت دارای 35 خط بستری بوده. سال جاری با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه با مبلغ قریب 500,000 سومانی از تعمیر پورا برآورده شد و حاضر شعبه پورا برای موسم زمستان سالهای 2021-2022 پورا تیار می‌باشد. در شعبه 21 عدد حجره‌ها از آن جمله 11 عدد حجره‌های بستری و دیگر حجره‌های یاری رسان فعالیت کرده هستند. در شعبه 22 نفر کارمندان پورا کار کرده و مردم یاری طبی عملی رسانده هستند و ما امروز پورا بارگر قید کردیم هستیم که پورا به موسم تیرماه زمستانی سالهای 2021-2022 تیار هستیم و شعبه با سیستم گرمایدهی متمرکز
پیوست بوده گرمیدهی به طریق شبکه‌های گرمیدهی به شعبه رسانده می شود. تدبیرهای اندیشیده امکان می‌دهد که تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه‌ایش در آب و هوای نامساعد فعالیت خود را در شرایط معتدل گذرانیده فصل سرما را به مشکلی پس سر نمایند. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон давоми 4 рӯз даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст идома дошт. пас аз рақобатҳои шадиди зеҳнӣ миёни иштирокчиён ки аз ҳисоби намояндагони касбу кори гуногун ва хонандагони зиёд ҷамъ омада буданд, ғолибони даври вилоятӣ муайян шуданд. ҳамкорони минтақавии мо дар ин мавзӯъ иттилои бештар доранд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миёни қишраҳои мухталифи ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст эълон гардида дар қатори дигар шаҳру навоии мамлакат давоми 4 рӯз дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст бо иштироки 180 нафар беҳтаринҳо доир гардид. табақаҳои гуногуни ҷомеа дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи 5 номинатсия: адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классик, хондан ва зиёд кардани осори адибони муосир, адабиёти ҷаҳон ва эҷоди назму наср ширкат варзиданд. ман тӯли 3 сол аст ки дар ҳайати акамон дар ин озмун дар даври шаҳрӣ иштирок кардам, дар даври вилоятӣ дар ҳайати акамон. мебинам ки сол ба сол таваҷҷӯҳи мардум ба хондани китоб ва рӯ овардан ба китоб хеле зиёд шудааст ва ин як инқилоби маънавӣ, инқилоби фарҳангӣ дар ҷомеаи мо аст, зеро мардум ба анъанаҳо ва суннатҳои аҷдодони худ рӯ овардааст ва китобхонаҳо ҳозир пури китобхон аст ки ин хеле яъне як пешравии ҷумҳурии мо дар арсаи байналмилал аст ва мо ана даври сеюми озмунро имрӯз ҷамъбаст кардем ва ман раис комиссияи ҳакамон дар номинатсияи адабиёти муосир будам. дар он 50 нафар иштирок карданд ва ҷудо кардани ҷойҳо хеле душвор барои мо афтид, чунки довталабон ҳарчи бештару бештар аз якдигар мехоҳанд ки пешгомтар бошанд, зиёдтар хонанд ва ин боз як маҳаке мешавад ки боз ҳарчи зиёдтар шавқу ҳаваси хонандагон, муаллимон, донишҷӯён, қишри калонсоли ҷомеа, ҷавонон ба китобхонӣ афзун мегардад. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ 5 номинатсияро дар бар гирифта, дӯстдорони китоб бо завқу хоҳиши баланд дар он ширкат варзида бори дигар собит намуданд ки ҳар яки онҳо бо кулвори пур аз ҷустуҷӯҳои нав ба рақобат омода ҳастанд. озмуне ки дар он ҳама баранда мешаванд, ин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ки мо насли наврасро ба китобу китобхонӣ ташвиқи бештар мекунад. сипосгузории самимии худро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам. сарвари давлат бо дурандешӣ ба худашон хос эҳсос менамояд ки ояндаи ҷавонон аз китобу дониш вобастагии зич дорад. ба андешаи ман ин озмун аз озмунҳои муқаррарӣ фарқ мекунад, зеро дар ин озмун ҳама ғолибу баранда мешаванд. тибқи нақша имсол ҳар як номинатсияи даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ бо ҷалби мутахассисон дар алоҳидагӣ баргузор гардида, аз миёни 243 нафар иштирокдорон ки ба даври вилоятӣ номнавис гардиданд, 180 нафар дар даври вилоятии озмун ширкат варзида, аз ин шумора 54 нафар беҳтаринҳо ба даври чаҳорум ройхат пайдо намуданд. аз 54 нафар ғолибони даври вилоятӣ 25 нафаро хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди вилоят, 11 нафаро донишҷӯёни донишгоҳи давлатии шаҳри хорух ва коллеҷи тиббӣ, 18 нафаро табақаи ҷомеа ва шахсони касбу кори гуногун ташкил медиҳанд. асрор карамалиев иштирокчӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир ки ҷои аввалро соҳиб гардид, ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати ҷалби табақаи ҷомеа ба озмуни номбурда изҳори миннатдорӣ баён намуд. имрӯз дар озмуни вилоятӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир иштирок карда сазовори ҷои аввал гардидам. ин ибтикори пешвои миллат барои мо ҷавонон бисёр саравақтӣ аст ва мо сарфароз ҳастем, хушбахт ҳастем ки
در صلح و ثبات وحدت ملی زندگی و کار و فعالیت می نماییم. با محترم پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای این اقدام سر وقتی من اظهار تشکر و مننداری خویش را بیان می نمایم که نوابسته از معیوب بودن من مرا قبول کردند و برای من شرایط فراهم ساختند و تا من سربلندانه در این آزمون اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گردم و در آینده نیز من کوشش میکنم که پیرو پیشوای محظم ملت باشم. من برای این آزمون قریب 1 سال تیاری دیدم و زیاده از 120 غزل، زیاده از 150 دو بیتی و رباعی، زیاده از 400 مصرع داستان و کتاب‌های نثری را مطالعه نمودم و امروز محترم داوران مرا سزاوار جای اول دانستند و این برای من باعث خرسندی است. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضف اشتراکداران دور ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است و آموزگاران و والدینی که با آنها همجانبه آمودگی دیده جهت اشتراک در آزمون تیار نمودند عرض سپاس نمود. قید گردید که نه هر یک شخص قوت و توان دارد در نزد عالمان و ادیبان و شاعران و متفکران برآمد نمایند. به غالبان دور ولایتی جهت نشان دادن مهارت بلند و به این وسیله معرفی نمودن ولایت مختار کوهستان بدخشان در سطح جمهوری برای کامیابی تمنا نمود. در این روز برای اشتراک فعالانه در دور ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است و اشغال نمودن جایهای نمایان از نام رهبریت ولایت به 54 نفر غالبان دور ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است افتخارنامه و مکافات پولی تقدیم کرده شد. дар вилояти хатлон ҳам таи 4 рӯзи гузашта даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст ҷараён дошт. ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд, ки имсол вобаста ба зиёд будани шумораи иштирокчиён бештар аз 1000 нафар ба даври вилоятии озмун роҳхат гирифтанд. ҳамин буд, ки аъзои ҳакамон водор шуданд ин марҳилаи озмунро дар ду минтақа бохтар ва кӯлоб доир намоянд. аз шаҳри кӯлоб гузориши ҷамъбастии моро тамошо кунед. имрӯз даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои кӯлоби вилояти хатлон дар шаҳри кӯлоб идома ёфт. аз рӯи нақша довталабон аз ноҳияҳои данғара, шамсиддини шоҳин, темурмалик ва шаҳри кӯлоб иштирок намуданд. даври вилоятии озмун дар вилояти хатлон дар ду минтақа доир гардида истодааст ва шумораи довталабон хеле зиёд аст. طبق درخواست پیشنهادنامه حکومت شهر نوی ولایت خرطوم امسال 1414 نفر خوانندگان میان خوانندگان کلانسالان و کسب کار گوناگون به دور ولایتی روخت گرفتند و در روزهای 22 23 24 در منطقه باختر دور آزمون ولایتی فروغ صبح دانایی گذشت و روزهای 25 26 27 در منطقه شهر منطقه کولوب بین ناحیه‌های شهر کولوب گذشته ایستاده است. از روی برآمد خوانندگان معلوم می شود که این سال خوانندگان نسبت سال گذشته خیلی با تیاری خوب آمدند. هر یک سوالی که از طرف حکمان می شوند به اون سوال‌ها جواب‌های عمیق و صحیح می دهند. من میناداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که به ما کودکان و نورسان تمام شرایط ها را مهیا کرده است و با تشبث این غمخواری هایش این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی و تاجیکستان وطن عزیز من را پیشنهاد گردانیده است. من در این آزمون 170 غزل، 200 رباعی، 500 بیت داستان، 100 بیت قصیده، 400 تا از نوع‌های گوناگون شعری، 60 تا کتاب نثری از آثار ادیبان کلاسیک تاجیک از خود نمودم. برای شفاف و در سطح بلند دایر گردیدن آزمون رهبریت مکتب پرزیدنتی در شهر کولوب برای هر یک نامیناسیا تالار و سیمخانه‌های الهیده جدا نموده است که داوطلبان امکان دارند با آموزگار و یا والدین خویش اشتراک نمایند. حکمان سطح آمادگی داوطلبان را نسبت به سال گذشته بهتر ارزیابی می‌کنند. هر یک داوطلب کوشش دارد دانش و مهارت خویش را در سطح اعلی پیشکش حکمان گرداند. اثرهای خوانده من زیاده است 100 تا و غزل‌های از یاد کرده من زیاده از 100 تا و همه رباعیات‌ها و دوبیت‌های من زیاده از 150 و داستان‌ها هم زیاده از 300 یا 400 بیت از یاد کردم. حاضر باشد باوری دارم که در دور ولایتی را
جا گرفته و به دور جمهوری را خواهد میگیرند. در این آزمون که من امروز از روی نمینت ادبیات کلاسیک اشتراک داشتم، بیشتر همون مهارت سخنوری ما به نظر گرفته می شود. علیشیر نوایی میگوید که کتاب دوست است که مغز سر دارد، با پوست پوشانیده شده است و از تمام سر و اسرار دنیا با ما خاموشانه صحبت می کند. گرچنده که کتاب زبان ندارد، لیک زبانی به زبانی کتاب شیواترین، گویاترین و فهماترین به دل هر یک اشخاصی کتابخوان و کتاب دوست می باشد. مورد ذکر است که دور ناحیوی در شهر و ناحیه‌ها نیز در سطح بلندی تشکیل گذرانیده شده است، زیرا داوطلبانی که به دور ولایتی را خط گرفتند با نظامنامه آزمون شناسند و ادبیات توصیه شده را ازبر کردند. سال سوم است که در سرتاسر جمهوری تاجیکستان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در سطح بلند گذرانده ایستاده است و امسال در ناحیه تیمورمرگ آزمون فروغ صبح دانایی در سطح بلند گذرانده شده. 99 نفر اشتراکچیان در دور ناحیوی اشتراک نموده و دور ولایتی 17 نفر به دور ولایتی اشتراک نموده. ما امید داریم که شاگردان ما در این آزمون سربلندانه اشتراک نموده را خط دور جمهوری را سزاوار می‌گردند. بعد اشتراک داوطلبان از ناحیه‌های بلجوان و خوالینگ و ووسه دور ولایتی آزمون جنبست و بهترین‌ها به دور جمهوریوی را خط خواهند گرفت. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از شهر کولوب برای برنامه نوید. дар ноҳияи восеи вилояти хатлон бошад миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии озмуни гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. ин ҷо низ озмун бо талаботи муайян ва ҷиддӣ сурат гирифт ва хонандагони беҳтарини ноҳия гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон эълон шуданд. ҳамкорамон хоҷа назриевро дар ин мавзӯъ мутаваҷҷеҳ мешавем. دانش اعلی و رفتار نمونوی، قابلیت تشکیلاتچگی، دوست داشتن وطن، احترام به ارزش‌های ملی و سهم ارزنده گذاشتن در کارهای جمعیتی با چنین خصلت‌ها این خوانندگان داوطلبان آزمون گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسع میباشند. برای گذراندن آزمون تالار واسع جدا کرده شده، برای داوطلبان شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. آزمون با اشتراک والدان دایر گردید. آنها رفتی آزمون را آزادانه مشاهده کردند. در آزمون امروزه از 72 مؤسسه تعلیمی و اینچنین لیسه و مکتب اینترنت ها بهترین خوانندگان برای اشتراک در آزمون گیرنده استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسع شرکت ورزیدند و این آزمون در اساس دستور سپارش‌ها و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بهر هوسمند گردانیدن خوانندگان با استعداد و بالیاقت و خوانندگان اعلی‌خوان پیشنهاد کرده شده است و این آزمون در سال‌های میانبرده شمارش در ناحیه واسع کمتر بود و امسال بود در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان این شماره‌ها مطابق شماره جوانان شهر و ناحیه‌ها تقسیمات کرده شد که امسال از بین این اشتراکچیانی که امروز شما شاهد حال رفت آزمون امروزه گشتید، بهترین ها در شماره 76 نفر با عنوان گیرنده استیپندیای پرزیدنتی در ناحیه واسع مشرف می‌گردند که این برای هر یک خواننده‌ای که حس بلند وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی دارد مایه افتخار است و ما نیز مسئولین برگزاری آزمون امروزه کوشش می‌نماییم که آزمون امروزه را در اشتراک پدر و مادران شفاف برگزار نماییم و توانیم که در آینده بهترین ها را به این عنوان کسب نماییم. سال گذشته در ناحیه واسع 9 نفر گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است. باعث خوشبختی است که این رقم امسال یک چند مراتب زیاد گشته است. ما جوانان دوران صاحب استقلال خوشبخت از آن هستیم که چنین سرور چنین پیشوا داریم. امروز تشکیل ادرارپلی ها، تشکیل از نوسازی مکتب های زمانوی این سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی می باشد. ما با سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی صدقاً جوابگو بوده با بهای خوب و علا و انتظام نمونوی مکتب میانه را ختم نموده. بعد ختم مکتب عالی برای گلگل شکوفی تاجیکستانی عزیزمان صادقانه خدمت خواهیم کرد. آزمون جانبست گردیده 76 نفر گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسع معین گردیدند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.
эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ба фаъолияти мактабҳои санъати бачагунаи ҷумҳурӣ такони ҷиддӣ бахшида натиҷаи кори онҳоро боз ҳам самаровар гардонид. зеро нафароне ки дар марҳилаҳои гуногуни ин озмун дастболо мегарданд дастпарварони ҳамин ришта ба ҳисоб мераванд. бо ҳамин восита шумораи ҳавасмандони соҳаи фарҳанг низ дар ҷумҳурӣ зиёд шудааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо аз ноҳияи ҷайҳун. софия мубалиева сокини ноҳияи ҷайҳун ҳатто дар ҷумҳурӣ ягона духтаре мебошад ки навохтани асбоби нафасии шайпурро бо кӯмаку роҳнамоии устодонаш ба хубӣ азбар намуда аллакай дар номинатсияи навозандагии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман даври ноҳиявию вилоятиро фатҳ намуда алҳол барои марҳилаи ҷумҳуриявӣ омодагӣ дида истодааст. ман мубалиева софия хонандаи синфи сеи мактаб бачагунаи мусиқии ноҳияи ҷайҳун мебошам. ман тӯли 3 сол аст ки дар ин мактаб мехонам. ман вақте ки аввал ба ин ҷо омадам натавонистам навохтанро. омад ҳая духтарак оли мо дар тоҷикистони мо духтар нест дар асбоби нафасӣ хай саксофонда буд дидем лекин дар ин асбоби мо дар шайпур оли набуд. ман гуфтам гуфт маълим мегирем гуфтам майли хай мебинем. баъд ҳамин шавқ дошт. ҳамин одам ки шавқ дорад ҳатман ягон чиз як результат пайдо мешавад. баъд гирифтемш ҳай тарзи қапидану асбобу чиш нишон додем. гуфтам ки ку садора шуд барор бечора 4 рӯз бовар мекунед 4 рӯз натони садоша баровардан. фақат садоша гуфт маълимҷон агар нашавам ман намехонам. гуфтам ҳатман мешавад корита. баъд ҳамун 4 рӯза садош биромаду дигар хай сар кардем қатиш машқ кунем. дидем ки духтарак шавқ дорад. дигар мо қатиш машқ кардем. хайна шукронаи худо исол ба озмуни вилоятӣ рафтем. аввал ноҳиявӣ буд гузаштем инҷа вилоятӣ да гузаштем. тайёрӣ дидаистем ба ҷумҳуриявӣ. ман мехоҳам ки имсол вақте ки ба даври ҷумҳуриявӣ равам бо тайёрии ҷиддӣ ба озмун равам. мехоҳам ки сазовори ҷой намоён гардам. чун софия имрӯз беш аз 120 нафари дигар аз ҳисоби ҷавонони лаёқатманди ноҳияи ҷайҳун вақтҳои холигии худро бо омӯзиши ҳунару маҳорати навозандагӣ, сарояндагиву расомӣ маҳз дар мактаби санъати бачагона сипарӣ мекунанд. зеро ба шарофати даврони соҳибистиқлолии мамлакат шароити ин муассиса ҳам рӯ ба беҳбудӣ ниҳода рӯз то рӯз сафи хонандагонаш афзун мегардад. имрӯзҳо албатта дар мактаби санъати бачагона шароит аз солҳои гузашта дида хеле ҳам хуб мебошад, чунки шукргузории сараввал аз ваҳдати миллӣ мекунем, шукргузорӣ аз соҳибистиқлолии кишвар мекунем ки имрӯз ҳам омӯзгорон ҳам шогирдони мо албатта дар як шароити хуби кораму форам албатта кори худро пеш бурда истоданд ки умуман бигирем куҷое дар кор аст камбудӣ бекамбудӣ нестем, аммо он шароите ки имрӯз барои мо муҳайё карда шудааст ва албатта ба талабот ҷавобгӯ мебошад. натиҷаи фароҳам гаштани шароити беҳтари корӣ, харидорӣ ва дастрас намудани асбобҳои навозандагии милливу аврупоӣ барояшон имкон фароҳам овардааст ки дар ҳама чорабиниҳои сатҳи ноҳиявиву вилоятӣ ва ҳатто ҷумҳуриявӣ ширкати фаъолона дошта шавқу рағбати санъаткорони ояндаро боз ҳам ба зебоипарастиву арҷ гузоштан ба фарҳанги пурғановати миллати тоҷик бештар намоянд. хабарҳо аз хориҷи кишвар. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ оид ба тадбирҳои мубориза бар зидди пандемия